byabaye bonimo nubifashe ku matama abona abantu bagize intege abona ikiborogo cyabaye mu bantu ibi ni ibiki byabaye mu bantu. Reka ngerageze mbaze mu bihugu bitandukanye no ku maradiyo atandukanye. Reka mbaze umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika atubwire kuko ibi ndimo mbona hano byo byageze no muri Amerika. Halo? Ni nani? Ijwi ry'Amerika risamira niravuyaga bigani Bujumbura. Ni ibiki byabaye nawe Bujumbura? Igitondo cya kare abantu bazutse dusanga abantu benshi baheze. Muri abo baheze abenshi n'ibibondo n'abandi bihaye Imana. Muri abo baheze twagerageje kubasanga mu ishengero rya Pentecote ku Ndahano. Batubwira ko abantu benshi baheze, benshi muri bo n'abari bari mu cyumba cy'amasengesho i Bujumbura. Tubashije hirya no hino ndetse no mu itorero mu gihugu cya Kenya mu itorero rya Grace Tabernacle batubwiye ko bamwe muri bo nabo baheze. Tugiye kureba mu byanditswe dusanga ijambo ry'Imana rigutegura kuko hariho impanda y'Imana izavuga abantu benshi bakazasanga. Tugerageza kuba maso kuko twagiye kubishaka dusanga abantu benshi baheze. Abamama bari mu mihanda bashakisha abana babo, abashumba benshi bari mu mihanda bari bashakisha abayoboke b'iryo torero, ariko benshi muri bo baheze. Ntituzi ibintu byabaye, impanuka zabaye nyinshi, umwijima wacuze mu isi kuko abari baraza umucyo muri iyi si bamaze kuduga. Uwo mahanga na Gaspard Karegwa y'Ubujumbura. Mbaze umunyamakuru wa BBC nawe atubwire uko bimeze. Halo? Ni nani? Ni nani? Habari gani huko? Kwanza sikilizeni mustasari wa habari mwenyewe. Amesikia kuwayo ulimwengu mzima na watu ambao wametoweka na idadi yao hata leo haijajulikana. Habari kamili. Imesikika kuwayo ulimwengu mzima ya kwamba watu ambao wametoweka na idadi yao hata leo haijajulikana. Ni kwamba kanisa limetoweka, watu wengi wamepatwa shida, ajali zimekuwa nyingi, na habari ambazo zimetufikia ni kwamba kanisa limetoweka.